no be sunsun nipa bia nso de wo yusu ahaban because ahaban no ye obia na the vibration de ye den eyo ibo ahaban wo de ka we ho a eyese eno ye spiritual and ye wa ahaban wo de ka we ho so eyese physical eti say ni sobolo ya oye say sobolo say ahaban ahaban eti beti maka say ye den na say oyusu ahaban ena nyame nipa bia ni wo be ka say ye den oyusu ahaban emra na ekuro etu Hezekiah no o se ye den na Nyankopon ho mba ne de o kire se kope brodoma aba ahaban na fataro so o de taro so pe na ye den na ewu ye ona no kire se bibim ye bone ma me bayi o se bibim ye bone ma me bayi akwan ye den na ye den e fa so samre na o ma menya asa adumi a Nyankopon de aye den e de adom na asa adoma ekutani enti menia me kan se eno no wo ya no wonimu nti na yesa ne sanati de ne abesam kwan ye den yentwam but ho no so e mistake ho ne mistake ko baye ni de wo ye den wo ho ena Nyankopon ka san so nim se baye ye den e wo ho onanu ya me kan se ye de Prince Charles esisi say groups nyina wo mo koye sa befo group so ye den e ko bi because as you have no time kra ebisi ye oso mo ko tu bi say ye de Yesu achi a ye kwan sa se mo deliverance won ko hu akobi akole ni abre name of Jesus Kyei na obi na na atene na won bufu ye bebo Yesu amane say ye kwan ne wona Yesu say ni on ya de enti aye no na okaye onti once on ya de enti ya Nyankopon ne mo bo Nyankopon din mi de a okan say o ya ye wo Nyankopon din mu no me kra no e ma me san sua ade bi di ka ho san ko mani mo because I can't challenge wo de ye enya kwanche bon nko a wo de yo de mo se wo ya yesu o se obey Onyankopon din okay so ati asenti wan chere din fufuro bi se enkoye wo din fufuro bi mu ane enkoye wo ade fufuro bi mu de mo chere se Onyankopon din mu a obi a o chere Onyankopon kwan no enya de bon iti ho de metenase se de asofo ni bi ye no enti me de me before say baye ni de ewo ho enya se before say ewo ho because me ni bi no hia ewo huhu e de din so honam so nti ni wa agade internet mi yesa wo ya baifo ene de ma wo kwan wo ne ye de enya adwuma ma susum ni kwan so ba kiri no so ba bo na ku no eho police nchiro bia Other for some braces so dear Yensaka, a apostle pastor, oda a Christ Alive Church International, ano. And send me bray and I actually more efa asofo home, but more a crampo at netron massa ewo. A asofo Adom che dia eso. Na asofo Adom che dia no obi bisa so no kra won hwan. So we share Second Chance TV and I say Philadelphia for nyina papa. I ne ho asem na ye ken na odofo ensem ne de aye bebere ebi mu kra kase papa yi krampo sabe wo no moja wo ye baifo enti krampo na wo hye na dokutupa se won kɔ no won kɔ hye saa eye bio no na abaifo ye ntumi embo mu beyi asofo bebere nso so de mo ti aba ebi mu efiri eye Reverend Abronoma na ese wo no ye kye ne kɔto mu ba ye nyina no still ogusu ka na ensem na kyese wonya na adwene si wo bijai ama wo beka se sticker no kra etalwadua ne ho kra na nyankomade na wo de afrafre eni nsem bebre ka ho wodofo ensem no sempanity ene de mene pastor pasty e wa hanu mamne no ebetwetwe enkomo na wa kyerɛkyerɛ yen wakwakoye osofo yi de enti a saa ensem ni ama ne ho ne so eni ti no enko babia wakwa ye nyame ni pe se ye kase wo bi ye nyame ni pa de ma ne de be ne deadi e wo nipa no ho anase esuben e ne wo se onyankon no deadi a ye be kase nipa weidi ye nyame ni pa o de ameka ne se enipa ye wo wiase nyina ye nyame dia nti obi a ye nyame nipa but akoye se ye wo won a wo mo nso no wo mafa nyame adwuma na se nyame e de ofre ato mo so afre wo mo nti aya na wo mo titire na aya na yeta aka se we nyame nipa we nyame because akoye se akoye full time e wo nyame adwuma mu nti eno no egu ahodo enu nti kan Ephesians chapter 4 verse 11 a we hu sa de no e wo the fivefold ministry the fivefold ministry no ba kon eye
osomafo. Well, that's the apostle. And apostle ni kokomoti no. En kokomoti nti pa force yin san kokomoti mu ye den. Moko. Wonti untumi koya ade a obi fi apostle n'echi. Akwakoye emwa ye fi ensa we so a ne yaba we so. We no enene men can say prophet. The prophet is the eye of the church. Nti asori bi o say prophet bem. Nti asori bo say ye prophet ni onye prophet ni na say wawu. Wawu hu nioma hu nim. Because a fivefold ministry. Nti we ni prophet no ye akire kwan. Ono be kire kwan. Ene mo ya akonchi say bibi ba akwantu ya mabetu da bi me hu say ka bia da bo ho me hwe na asori ma na ewu. So as you say, have a prophet be anyone. Buku so to walk leva ya okay yesu ya branchine accident. Esa so ebu mo no ma omo nya nkom hye ade so dani dan nyina mpuntu bem. Oh, there be mpuntu bem na e no me ka che wo say obeto say sorry we kwa ha kwa konya accident. Sa prophet wo mu a mu konya accident sa. Prophet ni be hu. Se unim nyame asem ni mu susu a say no so beti. Me ba de ne ye nioma enum. Wo kan Bible etumi kan kire wo say na obenya accident. Ana say na beto unti na Yakobon nim tina why na 5 enti we u kire kwan a o se fa ha so ati ase me wo bi o kire kwan why na sa we da ana wa we da we ya no be say fa ha ye say unti we ni acheche kwan no ono ni prophet no ye fi so ani abasa ensa yi so tenten no enti ye say ahirman satia tenten no he de eno no ewo ensani mu no ono ne evangelist ono be ka nyame asama tre nyame asemu nti na eno no ye de ewa nti na ewa chom nya no ho esa nti ono na omma nyame asemu ye de emu etre nti evangelist no ono no say on ye founder evangelist ye founder o ti asori bi because evangelist for no wo character no so cancer no person na na waka no and now we dey udiso sakra into fa asem no into onu se no odne kokoto branch bi a obeti no ne asoro fo nyina akoko se obi ama asoro a onya botere ense da misane so na dinti na wa ama na se ni se mo de ye kanya me asem kire mo a mo mfa ye adwuma na ye ka de mo pe na mo ye dan me hu se ye den na oso ade de ko esa asoro kwa wa mbabi na koton ade oso ni nipa ni problem ti ada de wa ama okoton ade e gwana de ne ma bedi kura no ebi ni ho nti ye be pon asori afeda na ne makakodi na tese mom kanya me asem no munni abotre wo David nti wo mu no ye fo mo to asori ano wo mu no wo mu wo baby to say head office so ati ase nti o ma wo say crusade bi wa ha no ma ne ko wo say so ko evangelism bi wa ha no ma ne ko nti wa check on ko di 2 weeks for say obaba sa adwuma na wa ye no be san akwa say ni nyina oni abotre obetwedom na ba ono obekokon ni ade ayi we akwa say adwuma na wo nti we ni ana yefiso ani abasa ansa we de ring in here den no so enti eno no ene pastor enti pastor ndi ene so no betena faako no wa kire asori ema no nto no faako enti pastor no no ani teacher na David enti pastor ni enti na ye de kawa ne hye se wo se ye hye kawa na se ye de yabo watenase enti as no pastor nes no apostle ene so apostle enti apostle won't mean pastor David apostle no ono no ye osomafo nti obi obuebu nsoro ye de ekọ ye soma se kwa ha ye soma se ye se so ati aso ono no ye apostle na dwuma no but ansa na obedu apostle no so na unim menka ne se enyuma a ewa ase ni nyina anti ye sha ase free ase na ansa wa be ya enye ne sa but ansa na obi ba be ye apostle osomafo no because apostle so no fa eso san ye difo so ati ase ena ono no so onim teachings to say dia pastor na ye de enim pepepe so as you say and then na wo de hu masam ne nioma nioma bibie di ne den bi nti obehu apostle bi cross apostle nso ohuhu so as you say and na ofri eno no so a wona wa baketwa no so eketwa no eno na oye teacher nti teacher na ye de and na eso omukura but ono so na oma yehu hidden things what Bible nti se ye ka akokoto a anyway na ye de hwe bia kosua no wo ye de shalo to enti pastor de obeka say
If it is Yankopon boss on asase sakasaka ni hunu na Nyankopon ho butunsu ni hallelujah. Kosi waje na nyame ho butunsu ni hallelujah. The spirit of the Lord is brooming over the waters. Amen. What you say? Asa. Say butu eni ye de, say butu eni ye de. On the way. Ba teacher no be ma ye hunu say. Nyame ho ne ye de butu insuo no ani. Esa ne say nyame begina insuo so no de aye de, o de aye bibia wo wiase. So what you say? Teacher, me ni de ni so be pensem. Yeah, obedo asem no mu esuko. Aha. Nteno so ankosi teacher papa nso a. Afei, odi coffee fa ba bi ma fa de odi say wadwen kura. Enti eye nioma enum na ewo say asafu bia na eye den ebem. Aha. Asafu bia sa nioma enum say obi sa me say obi ani wo yi aha no enti esoro bia so ene ne character. Sankofu yeso bia ene ne character dano no edifo ne yede e ka kire egihazi ehe na wokoye o se o me ne na ha ya no se hey hwe so unim sa wokọ no na me honhom di wachi tie sa word ni unim sa wokọ na me honhom e di wachi edi bisa sa na ne honhom no ono honhom ana owo honhom enti honhom ye honhom pa ene ye honhom money eye de ewo ho ani so wokọ ba bia obi okura ba ye hu no betumi de di wachi ahwe ba bia wo ye de wokọ adekode awokọ akoye de onu sukuta honhom pa so betumi de di wachi saa ye betumi da we edi wachi ahwe saa de na akoye no eye de breakthrough ba ye de ebeba na nkunim dia de abade amawo enti esono bia na ne character enti wo se o kan se ade ameka se me yenye no anu akọ gye nyoma de free name and chen no enne Yakobon se me kan kire se free enne ko name and kwata ne be ye den ebe ba ono asefo so ampanso eye adwuma enti eno ne ka se nipa ne ye den eye difo oyi adi enti esono obia ne suban ene obia ne se de ye den otie ya me kan so ate ase fane se obi a oye hu adwuma te se mi se sabe untumi enye den enye bibiri se entakos enemu asem ono yire enye den eye bibia anadwona na wo se wo ye de wo so ho asa na wada aso untumi fa no na because we hu nipa hu be ye de beba won chen nto beba won chen no na ebetu aba se ye den wa wie sa de ne yo wada oda abeso bi hey apostle say o me bani wo eti odi fin na ba bo mpa rade ne be yo na say ni say debi o inti ye wo ye bra na e kwa ko bo mpa ye manipa na oni peduane so say wa ye na adwuma wo se wo ye wo yire na wa ye na adwuma se wo tware asa eye fi sa efi account ana onim enti woni oyere eda muhia mu wonne mu eye fi agoro saade no eye fi ntimo aye saade na wo no sabe wa ho ba afi wo mu aba na oba no so sabe ni nsuo aye de afi ni mu aba no sa nsuo no sa mu ye saade ne ya sa nsuo no bia anye de ema na ne na eye fi abra Yakobon se yen wo ne ase eye fi enti Yakobon ka kira wo se so oba bu ni nsa nyase we de enyen se bu me ba se we me kire wo fi ahodo a ekanipa emanipa wo pai bo ntumi ye den endru nyame anim wo pai bo ntumi endru nyame anim ana obi a wo ye hu mu adwuma ntembia wo se wo ye den wo ye clean nti tama wa ye sa de be se de udware na udu spray bi dia ye den e de gu hu nti anadwo na se wo ntumi nko adware nkoko dware kora nti wo se sunsun mu fo nso obi a wo buta the senkere mufo nti be hu adifo apostles nyade wo say ye yusubuta nti eno no we wo ho no mo a epe bi wo ho a na wa ye de na wo de samra ye de awo hye wo ho wo de awo hye wo ho nyade awo hye wo nsa awo hye wo motuam because sa de na e ba pepepa ye wo ififiri bi so eno so ye de efi wo motuam ba se sa kwan ne ma ya se ififiri na ye de e ma wo betuma twam ka se ififiri ne ma da ba sa de no koso pa sa de no koso pa na sa fifiri no so ye den eba o iti e wo sa ye de wo so ho no wi ansa na wa ye den wada ndu da ona o te say even so for cross wo ye sa
oh into da na what so fu share yo so fu na obi ba anaso obi wu a to me fa who finish why you waste akoja in the name of Jesus. Yes no yes ma yes be na friend oh ma dabi oh oye adwuma sa ye wade bia ne ne kwan enu nti ena say udi sofo a I was say that we under someone we a prophet we under someone was na a D4 na honhom e hye D4 no ase a D4 na honhom e hye D4 no ase enti no no wo soro no ono no enya encounter with the spirits no ono no be kire wo say saa de we yen ne saa because honhom na kire ye okay yes say ya ka say adwen honhom na kire say there be you see even ya sumu kra ya obre bi wo ha obeya che say den uyi wasum yes I want da bi enye ti a wonti won say ya uyi wasum satan say den efi pa nti otan bi wo say o purify wo ho na wasum nyina wo ye den uyi ena bi say ahan ye den egu hei sa ahan e kan say nyenya ebi no say nyanyena ena we ya na ye den ena ye friend hiso ne brofu din na ye hiso sa isa o kan Bible na osan be the hisopi ebe dware na be de ate wo ho so ati ase okay enti David ni mu nyina difo ni mu nyina na o mu yusu sa de we na sa de we akasa no so no udi dware nso mpo a ete wo ho intenu udi dware so de sam na beto so an David ene so be posa wo nsuo ni mu posa wo nsuo ni mu a enkika David enkika wo posa wo nsuo ni mu a na de nsuo no edware wo ye nyame nipa anaso fanese bu a obabi kwa ne ho ayehye a wotuma posa bi na wo de ayede na wo de adware no wo posa wi a ade bia ye de Yakobon God first na wa bompa ye de ayede e de aguso wo pa read Psalm 16 fa guso ka ho na ye de na fa dware na so wanka safa ye de fa dware ete wo ho e ma good vibration so ati ase e ma vibration ye de ekosoro enti wo ba hwa wo se yen nananom a na womu eye ayese dinsi 70 sane manema no enso kura no anaso do be hwe kwabo se enkafo ahemfo ne adebo se womu ya bia bia no mu di bia eden gu womu kom e ma vibration ne eden ekosoro enu anso san ye duro nti eye susu fam eye wonam so de ye obu ho a no wanya gonolia eti sabe oba memu ye de ye wo ya wo na nsuo fita bia de fi oba memu aye de aba nsuo bi fi oba memu na ye de na aba wo goro ho a saa de betuma se wo spell ebedu no ba fo baba na ye de etimi enyinsan oba ko hospital doctor be ka che so wanya low sperm count na eye gonolia bia wo nyae no gono no a e che wo ho saa eye ma eye mema enti we say no de wo yansa oba posa wo karabash fane se unya we be mienu a na unya no do se ya eye uni karabash wo a enye force obetumi aposa wo se rubber we bi mu wonti oposa wo mu wia na waso no so de agu ade mu kama na wapeto paye red and yellow no em say no ni ampisini no anambo amosa we red and yellow no red and yellow no nti red and yellow o de okwa eno an say wo se me red and yellow nti okwa red and yellow no be yama na be 2 7 fire de fa gu enanu numu a no fa white na ewo mu ni eno no ni ewo mu ni yellow eno ni white em so white de na obodi nti uhwehwe gu ma na wanu mu ana wanu Bako 7 ugono ne beko anyway free medical anopa awia enwemere 3 days and repeat wo ya 3 times asa ekọ emba biemu da pensa wo ti nyina aye den ejai ena obi a wo te se akura sesei no wo betu manya bi sense afu o nti wunya sense afu a oposa na wo din sense afu no aye den umfa nsuo ho no nti wo din sense afu na ebe ye den ena ebe ho no na wanu ebu na menka ne se red and yellow no nya bi wo ho a wo den safu ne ya eno so ono no mpe ebe ye den ebekọ kra nti wo sa ba we no eya ade both spiritual and physical nti wa ha ban bia ne de ye den eyo
tell na ya na me nua so fo ni bi ye den enti o de aban so nani o de aduro e gu nani so ntu no hu ade na den me de aban so mani a e bone aban Nyankopon na oboye enti wo nim na me nim na me de aso mani na nti me de hu obi hu asoma ka kire no na problem anke ba nipa no so no aye den asofo ama na ama na so a e bone enti ye papa Adom che wo de ahaban na ye adwuma ana because ahaban ka ho because ahaban de obia utumi ya ahaban fia de biam and obia sunsun nipa bia so de uyisu ahaban because ahaban no ye obia ne vibration de ye den eyo ibo ahaban go de ka we ho a eye say eno ye spiritual and ye wa ahaban go de ka we so a eye say physical eti say ne sobolo ya oye say sobolo say ahaban ahaban eti beti maka say ye den na say oyusu ahaban ena nyame nipa bia ni wo beka say ye den oyusu ahaban emra na ekuro etu Hezekiah no o say ye den na Nyankopon ho bai na de o kire no say kope brodoma aba ahaban na fataro so o de taro so pe na ye den na ewu ye iso aye nro bebre na de na ye den enko say me say bu a ye de obi a wo say me yare say me yare me ha ana say na ye me yare bi wa na ye den na e chronic maybe say ace any sunny man your man maybe what patients be bread o kan obu o ha na dey but me onu ni me dey eni me because me wie ma wa me ma wo ko esan ko check hwe nti wo e se dru me ma wa o san ko esan ko check ye dey ehwe ye hu ma dey but me dey dro ye dey e kan and dey say ace o ko hospitals be ye mi nu na ko check hwe no mo say eni mu a then you bring my asida because me say that there me fa ni agro Yesu kura bisae o say eye enipa duro na me sa o yale na enku na ta asofofo ne kan fa ye papa Adom che ye fa ne sen say eye no kre ana say enye no kre because they be ada new allegations but they can almost say wakako wonom moja ni atoso ye say o ka say me ma ye mbu be ye bio ene nsem me kokoso ene obetina we ni we no mo kan ne ho ensem ye fa ne say ye papa no ebia o dan bibie di ni ye bia enhyeda enfa kwan wo Kristo kwan so ene ntina nkrofo ka ne sa no ana o mani ne bre no me de ametimi aka ne say enipa bia ni wiase a o ye 100% nipa bia ni wiase once ya ye nipa idie o ya de ababi wo ho ababi betuma chia kakra but eno no nkire se nebu a enipa no yesi because me ni ameme no me hu ene se abefo die ya o kan amanfo aye den aso ade we ezi no ono no kire se bibi ye bone ma me bayi o se bibi ye bone ma me bayi akwan aye den ye den e fa so samre na o ma menya asa adumi a Nyankopon dia ye den e de adom na asa adoma ekutani enti me ni a me kan se eno no ho ya no wonimu nti na yesa ne sanati de ne abesam kwan ye den ye ntwam but e ho no so e mistake e ho ne mistake ko be ye ni wo ye den wo ho ene Nyankopon ka sanso nim se be ye den e wo ho onanu ya me kan se ye de Prince Charles esisi se groups nyina wo mo koye sa before group so ye den e ko bi abefo group so koye na mo come a school until minister school of Wicca den e wo ho no mo a amanfo ye den ekoko sua asa na ye wo hereditary dia na kwakoye se ye de renam ne ade ne ho no ma ne o ma eno kwase asem ne ade seye ye nse na adwuma ma no adwuma yi nso wo seye na wo e ma me ye wo dia e ma watumi akwakoye sa adwuma yi hwe nkwase asem hwe ace a e ba ye eye abaifuo kuo bi e wa brochire na wo mo so aye da eye ace de ba ye hepatitis B abaifuo kuo e na wo ma create hepatitis B ni de aye de e de aba Ebola eye abaifuo kuo e na wo ma ye Ebola na ye de e de aba na no die ya e ba ya ye de je COVID yenso e no so abaifuo kuo e na wo mo ye sa de ne de ye de e de ba ye adenti na wo mo ye sa de no wo mo ye sa de no e ma wo mo nya sika because wo mo ye sa de ne ba o sa yare no na enim sa yare no enti eno ho aduro ye de eni ho so ati ase enti wo mo pe ene wo ho aduro na wo ma ye aduro na ba enka ne pa na minim se na ese aduro na kwaje wo se 10 cedis minim ene ba
the idea about could do. First one said 10 cents is coming. Say yes, it can be. And if I say has a nipper 2,000 and one will be 10 is 2,000. Just say a saint. Baby for fraud, baby. But you say one and cancel no more. I beg ye now, woman and nano, a derry yeno, one and cancel never did you. So na brass no woman one more year. But ye had no dear no Jimia, a woman is say, one ma obi yare, but on our yashi. Want to mean so say idea. Na on no besa, obeso no obesa yare. Ano the amount take on where ye be a woman. Wọ́n jẹ́ mi ẹ̀ na ẹ̀wọ̀n mu no saa yàrá ebi nso àná obi nso di ama obi a ọ̀nà didi hu àná ẹ̀nà ní nyina didi hu ntẹ̀ni ní nyansa a ẹ̀wọ́ so yẹ tumi yẹ dẹ̀ ehu ọ̀ntì sẹ́ ebi wọ̀ hɔ a mẹ́ka ni sẹ́ mi nua dum kyẹ́ bẹ́ka sẹ́ ebi wọ̀ hɔ a ẹ̀yẹsẹ́ mi wọ́n twẹ́ mu koraa ne deɛ ɛyɛ deɛ mene no ɛnhyɛ dan yɛ adwen saa because ɔno akasa ti o na so ɔno isusu nipa ɔno nim sɛ bɛyɛ no wɔ but edu ba bi ana okasa no akasa yi Yesu achi bibia ni ho ene de metena se pa 100% se Nyankopon achi no bibia anye de eni ho ene mo man krofo ntia se se be ye ni de wo ho ene mo ba nyame mu a na wagina yi wo nyame mu a ana se o leader ne betumi aye den agina de ama mebu ane bofo di na chi no atumi abɔ ho ban na nyame tumi na abɔ ho ban a be ye ni ntumi ene mo yi wa adwiri fisu se eni wo de a ewo ho ana so mo ntwa mu kura ena me nua no masofo ni bi enso ka hu bi ebi no mo twa sei onye difo ohuna de obo ode dai so nko na de ye adwuma ye wo dai mu dai aha se me sei maso dai no ne masan akoda ewo dai ni so asiase na fe na me pie ewo dai ni enti no pie sa no I say angel utu hu ade bia clear obi esunsum ni biara onim sa de a make us say enim dia me kan so wada wa ha no no wasa kwada wada ye ni so asiase na fo wa pie wo body nim wada ye ni enti pie sa de bia utu hu ne clear na dia be hu bia so ye no kore ena ye wo daye je say wada je sia daye bia o so no eno na ebi wanya no kore ebu ada de ebu na wa me pa bia na ne boroso ebi so afim bia wo hwe na afi na ede na esa na wani so because the focus dey wani so no ene de koda yi so ati asin ti daye sumpo no ye omu mienu ye wo daye mu daye iti beye no de eyade e wo ho because me say Jamaica say wo no ama fa be confess baby me can say ebu ana o be kan asam gwar mi nim no ana o ba ye ma ni bibia no ye na nipa no e kan asam na obe hu say na Onyankopon tumi ye de e wo ho e ti ase we as say bi oba me chena odi na ware sam achi onya be ma ne obe be ma ni good obe ye ni bibia so be ma ne be ye de obe ko ho obe onu ed bisika ben nuane ama obe yo be ma ne be ko uni enti oba yo se pasel me chinchin sa me nyanam se chinchin na nwia ni nyane se obi a obenya obi a nyame be fa ne so tuma ida solve problem aye de ama o iti me ye de wo se me ye edema no e honhum asem o iti me ye ma no wie na obisam so hwan pa na ye na me se da bi de o ye o de nyame be ya kire wo ankasa awu eti da krumo wa ofre wo se pasi wo fi na me se a o se mpacho me ba ho na me si yo nto ba yo se pasi we bi amehu pa na da no mi hu ba ko man ka hwe na de me hu ade ne clear na me sa de ana se oda na obi aba no na ba beda tembi obeda bi obi ne ba beda se bi obesoro na ne hu aye de ne hu ase uni enti o se odawa no hu se nipa ne ba na yesa so ntumi control no hu aso odawa no hu se nipa ne de ba nti nipa ne ba ya afo du na ni pepepe nipa ne o se ne be ma nye be ma keto osi be ma ne be ma keto nti
or yes or never be that bepe and I didn't give you anymore no I saw money so it was a passing to mammy and na so maybe I mean who moons on mammy eh o see the pass and I did me mammy creo mammy cray winning me money and tama to turn to ma any idea would have so born the idea ni and when you're my papa dinner me hear who you ma there was a fuck check mammy or the coil say orange and was a man na da bena ma be chewa de a wanye da o de wona ya baba wa ntu de wona ya baba wa ntu de wona ne ma hu hia na me ne ma egu yi ma you set me de bere wa wo ye de woje na de nti na this particular way a me dia bere on de wo se wo ye de wo nja na wo fako na wona ya baba wa afi osaka chan say eh osofo no ho I was Miss Software Ben, also, Nasa, I come Bible. Who need Bibia, or see Bibi Yede, Bibi any ho. Oh, it's again, I say, and can I mean on Yede, on Shani View. On Shani View, I'm saying, Debbie, a Ryan, sir. If painful, sir, they are a wash out. Ama was see every free no. Also, shed money the Yede, into 80. Ono na hwawa oyebe ye kura odebe ye na hwawa nyame aya adom wantumi anku that time na wo de anyi na wo de nyi nso no enye se ku no beku wa ware no ye de e na all ma won ware because ono ne woda nti all ma won ye de won ware nti de wo say ye nso ya na say ye nso ye be block no na sa de no ntumi ye de enye biem but hwe de e wo say wo ye de wo hwe no we hu mu asem nti wo say nso ye de le ho hu so nyasa sema no ba go sia sofo bi a oni nimdia nti bible na kasa kan say na nimdia woni nti mepo say inimi sofo yes eti ko sia obi a oni nimdia obeka say o ma me na wa wu no me kura mahu mahuna kana me kan kire onu ano yew ehwere bi ma wo tro nko ne nchen dabi yen ne sa enya anu wo mkra no be yew kese yen ne sa de ne hu mu ade atu so ne one ne ntele wo hu mu na che say ahohom susu ka ho awon kan enti ya papa no ebi wo kaso ye awkward no credit me di ade a me hu ye no me nka se na Ephesians ade ba kon so ne se ehwe nipa oboa wo mo nso a hwe nipa oboa wo mo a oyibere ne bebre ya ye den afri na se o me yi so onye asofo kra mu bo ankofo so oboa but on so oboa more oboa more ade de nipa ya na waka me masam no kore de and you me dey me dey meka because oboa manfo hwe emepe case ba yi omo mko na asole nyina de omo obia 5,000 emu odo ko ho yan agro so me wife fi me emepe ho no well eti de course bia no me ye den mete onua no ba ne de na wo because so for me che de we ya wa yan agro ena me ade ba ko a o kan ya me hu se asem na ye eye nokure ne se o se akwankyere ne de wo de yo ne mo wo ya ye no Nyankopon edi ngi sa we de ne powerful nse sofo bi a wo yesusum djuma no wo be fa e be boa dan se wo be ye no edin fufuro bi so ati ase edin no pen betimi adance say wo ye ni papa sa eno se ukokoye wo edin fufuro bi mu a eno no emwa so ati ase enti once awa bie na no aka ama wiase nyina ye den ate se wo di akwankyere ne ye menka se men ya akwankyere mu o ya ye wo Nyankopon di wankyere kwan bone because me they are cancer asem and I'm say yes enti akwankyere nyina na efiri nyame ana enya akwankyere bia na efiri nyame akwankyere bi firi bonsam ana akwankyere bi nso efiri hwe senti ye wo he akwankyere bi wo no mu a efiri bonsam na efiri nyame but still an efiri nyame but sense ne say wa mo nyame din mpacho o ti ase because of say fancy bu amate ahaban we minimum ahan say sa ahan we no say na ye de ye o se me kokot so ati ase me kokot asem a me ko akodi no ma asem ye de papa pa bi oska into over lawyers bebre
nti sana ne tifa bia ma Jesus nan kasa wa ye de wa kwose na funu nti wo hwe ekodi ama hwan ono skani no oh eto no so de ebu ahaban we faka we nwe bobon krofo na wonu we nya case ni din minimu nsuo no uwia pigu 3 times 3 times on a Trinity Father, Son, and Holy Spirit now make us a mother. Because when I profile that die. Aha. And then no mother die. Say a your mother. Now when obi a our banner eye obi no wo. Amen. What will be that? Papa bia our ba. Na ne banner okuta no. And your banner wo. Into God the Father, God the Son, God the Mother. On the feminine side of God. But baby, so that me see a Bible should come to me. The personality of the Holy Spirit is He. You know why? Capital H. No why He is He. It will cry no one saw mommy do baby. And then I yet. But you were the word mother. Sana onyankopon ye den ewo ho no. Ye wonya me bia enso wo ho. So we have God and Goddess. God and Goddess. We are making. So for bit wa onu nim so ka hwe na o chere demonic way. E dey na oni. Wankasa wo aboa kwa bokura wo fi a wa hu aboa bi a wa enye be ma bi na e fa we na ansa na owo ye. Inti na chere say Yesu ye fa na ansa na ye wo na na. So say won konkon na eye ba won konkon ye no nyame esan de ba wonam so say na be ye beti ase sa de na ya de miensa eye Trinity. Debi say Yesu ye ti ya na o she Maryam. Na me see o say won konkon da ba wo so. Die. Enya in won konkon me ba ti o asem wo ye da nche ne gbe. O say na won konkon be ye den e ba wo so. Na ya owo so na ho den be ye den ba be kata wo so. Enti say ade bi ebutu so a enti na ese onkonkon ne Mary bedai na so so wuchirem disi an o se onkonkon yo ba tan ti ade na be ma tan ni mo ma amba ne Debi because Bible mo mutu se twese ne o ma no sa wo ya kan se na sa de nyame den eyi ni nyina de guwiem de mai o enti ye wo awia wo ho awia no a symbol of God ye wo snane wo ho moon is a symbol of the goddess enti na ono no de eba anadwo no nti oba no dey wo the dark side na be ma no wo white side but what you say nti sana etie no ansana emba na aba nti wo hwe ewiem a emba na stars no sa wo hwe ewiem a wo say stars na dey na ewo mu no na still a yenti ase nti nyame sama no ye physical ways na be ye beti ase na oma Joseph baye na oma Mary baye na oma Jesus baye se na be ya ye beti concept na se Mary ni Joseph ye nim sa o me nhia Inti no say entimi mba ne say omo ye awarefo. Oh, there be so one share that. After Jesus and there one share. Me dey be me come before Jesus. Okay. Jesus ebe mu a wo say. This am yati ase say e onkonkron e na ebe share Mary ni nsin. Yes sir. Inti ye Joseph. Enye dey be Joseph dey. E nyina ye nim say Joseph ka wa hu ne ho da. E no mo dey e ware ye. Inti no na eba ne san e na Nyankopon e ma Joseph ene Mary ebe ye okunu ene eyere a omoye yen mamene so hu se na e wo se saade ne ye de esi won saade ne be si so na wo se nyamenya obi a oye faithful so ati ase a obetuma fa no so no hu se Mary ejo Mary si obi e de oye faithful oye virgin sabe one be ma bia ye de ensi ada ene bi sa se virgin an 16 years 10 years na de na hey serious enti ono na otesa no so na ho mo ne ye den e faaye na ode ye n'adwuma anti hu se na anka na Joseph nya ate ase no osoma enti ne ba na nke no se grachi oba no nim se de oti ene ese onkonkron so wama oni Mary atwem pena we Joseph echi ene na wamba Joseph so ama Joseph ene Mary ana there be one in the da na we ye nipa nkasa kwanke ebeka so na mo di Joseph aida se na yire nyemo a mo so say Jesus say dey ofiri Yankopon ehemfa dia me kan ati ase ankasa de ebeka no
and yes honhom awade nso so de anka ne kwan so ano because gongonkro ne Mary honhom awade no no munya enye honhom awade bia na enye o honhom awade na ye ka no enye ni nyina na enye ye honhom awade bi wo ho a enna ma obi aye pacha nipa na ye pacha na ananju draw ne wo ye de okuno ne yere pepe enti honam enim no ba ma kwan ama wa ware fufuru ana obi wo ho be ma kwan obi nso wo ho a o ma kwan enti ni a o ma kwan no eno nso ho ade wo ho a ye so what you say enti obi o wi asem bi aware wo honhom enye obia and I won say one more reincarnate no ya reincarnate bi mo bebre ni ba bebre wo wi ase dey fa reincarnate if you find yourself first wo ba wi ase na wo kuna na won ne wo ho no se mu nyina ewuko e na wo wa ba ibo no no ma ya na no no kre se yenim se owo di etwa se obi ewu owo echi na temu wo ho ma me yekoba eno ye mpanyimfo kora ni ntubo se ye wo obi ohwa SMS na waye de na waba no ampa bo se ne ye ne bibia ate so no pepepe sa na nti obi wo ho a wote ase a ye tumi asan de na ba foforo ana bebre mimi to ye de we makwaba wasan kwa makwaba old world na o ye de o say old way no me ma ba ye ni o ma bebre ye di kan na o ye hwan ma ba ye ni o ma bebre medical aba ba ye konfo my comfort the next will be a businessman maybe a businessman enti business imuno and I make an assembly no maybe here dey two kwan na yes small girl no my here dey ewu enti time am use alama so ani gina ho no na ukoi tu ko he enti etu yekun e say me yi matade a obe mark no obechi na o hwe me ha so a e wo ho tie mu firi wechi bepie mu wenim enti ho no ana me hu se me da ho a mewu ana me hu sign ne ye se 8 cross no e ye white ka sie se 8 am te sanu papa yenti me joni papa fro afoti akonu achi ni papa fro enti ho na me hu so me sorry say na me say de mewura enti me mother so ba be wo me no nso no mother ba be wo me no wa family planning wa family planning enti o say o wa na ne hunam ye rough na me hu me say afi na aye say ohu moja kakra bi bo so me moja kakra bi the next man moja kakra bi no say there bi obeko hospital enti okoye no so doctor say na me hunam ye me no ai me so ka so bi ma fe no so na obi a we wire family planning there o fa fru san ana ampa doctor ne hwe na o so wire there wa fa fru na ansa na oba be fa fru no nso no o si ohun ye say na enkoda mienu nti enkoda mienu na ye there ye ba ya pepepe na me bi hutna ne nan so ena me de nunu foto ma no ana mienu nti oba no say na wana bani na onu menufu na oba menufu ye dey wonum ya na nti mo say me wo mark do mani asese ana mano ha so peja kakra enti o say o hwe no say na koda be nti o so nyane pa no kacha me father say hwe da bia maso akoda no nani ase o we say na no nso e peja say ana father so obi a wa family planning there we hu akoda bi na wanu nufu a iti me father so afa ya asem so na esa na malande dada open tem dodo so ati ase na wan ko ma me ba ko no ho da bi se yakopon wo sadia o hyehyɛ ne neoma nti eno no eye yakopon enhyehyɛ nti obi ti ase a nika se bia se oti hoi na ya san wo subio ebetimi aba nsa ya san wo wa osubio eno no intensi bat ye wo we wo ho a eno no your friend said the twin angel and I say Hamza oko Islamic nyade na eno no omo friend Hamza and I say Ruhani na ye de ba ye kan say twin angel obia no ona mienu enti oba ko na wa ha no enti oba ko wo hu eno ti na say wo so da ya obehu so wonam ha uso no fi mu a na akɔhyɛ oba akoni
Okay. Inteno na ode be ne nam obi se mehu. Wa se me so da ehu. Na ba so da na ba hu nipa no so ehu. Na mu nyina na mo ka da ye ne mu. Na ade echa na mo ka da ye ne mu asem. Aha. Mu mi anu tumi ko pie da ye ne. Oh, ma me eno no ye obi a wo so na ye de anyi. Akwa ye se me dickness ba ko. Me hu na che. Na ono won sa won. Enti me hu na che. Enti anadwoa na me ye de bitum passe. Ana me ko visite no. Me kam hu mu asem o. Okay. Aha, enti me ko visite no, enti me ko ya me ni ko di nkomo a. Enti me do na me se na wasidan ni bi kura de aye de. Yes. E de aka ho ana. Ana so da wo de se won sere ni pa nhwe. Me so me obi ansra hwe de because emere ni wonti no. No say that wo de se won sere ni pa nhwe. Na we kura se me ye kura aye de ache. Enti me kokko tena ase me ni di nkomo na me se o ma me nsuo na me ye de. Na me no. Na o ma me nsuo ma me no ye. Enti me num wie ya yidi nkomo ana me se o ke me ko. Me se me du pe me ye de me frɛ wo. Enti me ba hu na so say pe. Na me se Jesus. Na me da nyame ase wie pe na. Me fa me phone na me frɛ. And I'm say Dickness. Hey, apom. I say da me to nka achi o. Na me so what me ka achi we fa. I am na me no kasa say me ka say me du fia me frɛ o. I say hey da. Na me say adan na. I say da. Hey, o me wan twiri mi o. And I'm say adan na. I say da. Hey, and then me wan twiri mi papa. And also that me kai say there. Uba me ha na one me kasa na me say e dey na me ba me bisa wa o de ma me no. Also kasa oba no nsuo. And I say then na me ka fa o dan no ho ana. Also ubisa me say me si dan ni bi di aka ho. Ah na me say na me ka so me du fia me fro na ma fro. O di then na e ye wan wa o mu an. Also that bi ade mo wa so dan ti sabe so pesa me ba wo ha. Me so me ye de na ma ba. And I say hwe e ya na o ko fa kutu a. Na wo hu me say akwa fa customer de ama. Nti ade achi a obo say na obi aba na wabeto akutu no na fo say den o so da me fo say daye o so bitumi ni enkwana ni di won komo say eh de bia me so da me hu da eye den we o de customer baba na oba na nipa ni na chi no na bra nipa na beto akutu ni nyina nti ha me ka che enkoda ba me fo say daye na so ma me ye wo daye mu daye ene na ye be hia o daye mu daye ye de ye komo twetwe na abebe ye be je ye fa na ndi se me twatuo sima ba kope na afi ya sorry so da we dey 1 minute pe che ye pa dum che dua no wa ma ya te ase ye se ni ye ni bi no wo ho no mu a ye Kristo su yes sir e bi su wo ho no ma ye de ye nte ase ni mo ho ho fui mo pe na mo betimi atwere ye emu ene ti ni nyina me ye fa ne sen o last message dia me kan say obi a oboabo ano de ma awurade bia no sa nipa no yengu no fo oboabo ano de ma awurade because asuafo no time kura ebisiye osom kotu obi won say ye di Yesu achi a yen kwen sha say mo deliverance won ko hu akobi akole ni abre name of Jesus kai na obi na de na atene na won bufu ye bebo Yesu amane say yen kwen na wona Yesu say nia on ya de enti ayen no na okaye onti once on ya de infenti ya Nyankopon na mo bo Nyankopon din mi dey a o kan say o ya ye wo Nyankopon din mu no o me kura no e ma me san sua ade bi di kan ho san ko mani mo because I kwankyere de wo de ye o enya kwankyere bon nko a o de yo na mo say wo ya ye sure say obey Nyankopon din okay so ati asenti wan kire din fufuro bi say enko ye wo din fufuro bi mu ane enko ye wo ade fufuro bi mu na mo kire ye say ye Nyankopon din mu a obi a o kire Nyankopon kwan no enya de boni eti meme de minhu adeboni wo hu nemo abeyesem na ye bo ne maame na ye ne ya no eti eno na on your person ka beye kura de ye ntwa mu kura ana sofo bebre nsa bobon krofo beye a wo mo ya bayefo won bo nipa be ebi ma sai enipa bi ntam won sai nipa bi ntam a obu a wabre onipa na wa edu time wa so onya bi di no na sofo bi e de ne tons isem hu bi ni samfon akwa ye de akwa sei one nipa no entem iti ho de mete nase se de asofo ni bi ye no aha ntimi de me before say be ye ne de e wo ho enye se before say e wo ho because me ni bi no hia e wo hu e de so ho na mo so nti ni wa agade ntimi yesa aha ona de me kan se sebu a obi kwakobo obi be ye se wo ye beifo
ene de ma wo kwan wo ne ye de enye adwuma ma susum ne kwan so ba kiri no so ba bo na ku no eho police nchiro bia ne mu se wo do anu kwakọ bo ne ba yi a wo ntumi improve ema ade bi hapem ye hu se ampani pa na ba yi de ene de na kana me ne ya papa de uchi dua ye de eye adwen ne mu enye se ade ne ye de eni ho men kan se efiada etwato awobosum bia mu no me ye all night kese e otamakpo kokompi yam factory enchen eho no mo wo hawa brebi amani bi da so brebi bibi kire wadwen brebi na ewrade ebe fa me so ayo won senche ne sana wa fa me so aboa amanfo bebre won so saa na obeye dia ye de ama wa no ne kwasia danso na de me ye anointing service na afi efiada edikan so obosum bia mu nso na me wo ensawam canary quarters atikope na me wo ho no mo na all night kese de ewo so eno ne first Friday ewo month biye mu na me ye all night ewo ho me kwasia da na matoa so aye anointing service ade bi ehun ya no o de contact me ye obi tu bi sa pasi na we so wo ye enye me na me ye me de me just operator but me wo do es ne ye de ewo ho ewo Yakobon eni unyam eni nyame etumie mu o kwa koye ade bi ba so betumi aba behwe sade na wa koye ne be yi na se enye yie o ba sa wo hwa wo hwa birem nyama bi nko yie abrabon nko so o de farmer na why wa otumi hu se no ade de cross condition bi ye de ewo mu mpa cha obetumi aye de afre me na wa ye de na wa hwe me hwa ma ye bibi kakra na wo be ye de asede kakra na wo betua because me setting allowance meye de meje me so me profession so eno no but ya de kakra bi na ma hwe de ama me wi ama en audio e de ama me yen audio ma wo tie wi ama ma time a wo tie wi no wo be frame me ibu ana questions bi wonti ne bi ase yi na metimi aye de a church wo mu odi she bi na oyare be hwe so be nya nkwa na se obewu wo de na kwa ayan sa ba bi be hwe se be fa ana se enye de emfa wo kwa ware be hwe sa ware ne be ya na se enye de enye yi adwuma bi na wa koye eno betuma be hwe wo ba bi a enye fo so se wo akwantum kura che se wo fi oba e ba be hwe de wo yan so be frame me e wo phone so wo betuma frame me wo 0244 722 353 0244 722 353 wo frame me e wo sa e number na so a me no be kasa ebu ana wa frɛ so frɛ no na no ma na e busy ana wo frɛ no ebu ana me mfa ye se me mfa ya ebu ana me ye obi adwuma se me ye adwuma na me wodan mu a me ntimi mfa phone da bi cause me wo recite bi wo ha me recite ya fa ne so bi wo high case me recite 7777 intani ma recite 1000 kra frɛ me a me mfi che se me wie dia me ya ansa ebu won so me wie na sister ba kosa oda nti hu me score kra won frɛ me ebu wo ha na wo frɛ ye no nipa bebe se 50 100 wo ma frɛ e de aguso nti wo de ne kra kosa ase ya kra na mu de beboa kese ne se wo be ye audio e de amame sa wo audio amame a ene de tembia no anadwo mi wi adwuma kra me check me audio so nyina nti me check a da de manu so kra de chi a me du so na ma ye den na ma reply bibia timi awie epeye e de amame me ni obi adele me ni asofo dele me ni adifo dele me ni enipa bi adere me ni omo a wo mo Yakobon ema wo mo do ho ama Kristo edere me ni omo nso a wo fo ho ama Kristo so edere me ni nipa bi a awasase so edere ehye Awurade Yakobon din enunya me nchia kase enkoma Christ alive fo nyina ene Christ Holy Ghost ema nyina me nchia enko emamo me nchia enkoma elder Oliver me nchia enkoma monyina mincha enkoma lady mincha enko enfa ema ofifi mincha monyina Frederica mincha monyina Marus mincha monyina sister Becky mincha monyina soft mame mincha monyina Grace mincha monyina mincha chi obia woni mi bia me kind fo am wa brochire o mayi mu no ma foforo so ba bia mincha obia mapie maba abontene anti manya ba abontene de obi a me no program bia na ye de ye to aso ama bibia tumi aye kama Awurade nhira onto na nimu enche onomo se watie mi ene de na hira
Other for not just and some no aha and I di eban ye. And I didn't declare over Kyei say, vegetables over Adom so subscribing for comments so about comment section on them like a video no share na Obia and San Kevin. Apostle Pastor Friday and I know educate and common ewo Christ Alive Church International. Aha tema bone kukumpe sena okano pepe ya crown.